Ei, kurat, ma tahan siit vabaks saada. Teeme ära siis kiirelt. Klaar. Järgmine. Nimi. Lepp Toivo. On sul suguelu haigusi olnud? Minu nimi on Harri Sepp, ma olen Estmashi laagrijuht. Alguses mõtlesime, et me kujutame 4077 MASH, nii nagu see on TV-sarjas tuntud. Aga kui me seda asja hakkasime rääkima, siis tuli välja, et on võib-olla natuke imelik, et me oleme Eesti noored Rootsis, kes siis kujutaks ühte Ameerika välihaiglat Koreas. Ja kuna me laulame eesti keeles ja räägime eesti keelt siin laagris, siis oli rohkem loomulik, et mõelda, et see on üks Eesti välihaigla Koreas. Ja siis selle tagamõttega, et kui Eesti oleks nüüd püsinud vabariigina, siis oleks Eesti saatnud ka sinna välihaigla, nii nagu tegi Rootsi, Taani ja Norra. See sõjaväeline tagapõhi meil on siin autodega ja telkidega nii. See on rohkem küliss. See peamõtte laagriga on, et õpetada eesti keelt, oskussõnu, et anda väljaõpet esmaabis ja et meil oleks ka väga tore koos selle laagri ajal. Tulge kaasa ja vaadake, mida me siin teeme. Kell on nüüd 0800. Söök toimub 8-9 messi telgis.
Nimepäevad. Esmaspäeval 3. august Taage. Teisipäev 4. august Aane. Kolmapäev 5. august Ulrik. Neljapäev 6. august Sixten. 7. august Arnold. Laupäeval 8. august Sylvia. Pühapäeval 9. august Roland. Nüüd on Manstumineerad Vekka. See tähendab, et peaks olema haruldane ilm. Meil tuleb siin õppida täna ja homme esmaabi, mida meie rõhutame eriti, on just need basaalsed oskused. Sellepärast need situatsioonid, mis nüüd tulevad üles siin, need saavad tulla millal tahes, võib-olla enne, kui me oleme just seda momenti harjutanud. Nii et siis, kui me paneme need asjad käima, siis teege neid hästi, kui te saate, ja siis pärast me räägime seda läbi ja siis harjutame rohkem just seda momenti. Ja kui kiiresti lööb süda? Keegi mõelnud selle peale? 70 minutit. Ja iga löögiga süda pumpab välja umbes 0,7 detsiliitrit. Vähem kui detsiliitrit. Ja iga minutiga siis jõuab terve selline 5 liitrit südamest mööda. Süda pumpab. Seal on veerand, sina oled peaaegu sokis, sina oled peaaegu minetamas. Sina palju hästi ei räägi. Ma minetame ära ka peale. Ei, sina ei pruugi minetama. Sina oled hästi, no loomulikult seda oli liiga palju teha. Ma mõtlen alguses, sa oled jäätappa variant. Miks ta nii selline näo? See on esimene samm, mida keegi peab tegema, et vaatama kõik läbi ükskord, kõik vigastatud. Sellepärast, et ressursside jagamine on tähtis. Näiteks oli siin liiga vähe ressurssi üks aeg. Keegi veel pidanud olema pea juures, kui need teised panid rõhku pidevalt. Tähendab, mina siis räägin üldiselt hammastest, ütleme see, mida peaks teadma, mille pärast augud tekivad ja kuidas hambad lahti lähevad. Ja ise saab teha mingisuguse esmaabi, nii nagu mingisugune muu luumurdega, eks paned kompressi peale ja siis on kõik korras. Nii et ega suurt, tähendab, siit peab hambasti juurde saama nii kiiresti kui võimalik. Ütleme, et kui üks hammas murdub, siis ta teeb valu, aga see valu läheb ka üle. Ja tähendab, mida hambast teeb, saab siis selle valu ära võtta, see on see. Aga et kohe parandada, see on pikem protseduur. Kom igen. I bara. Övertänd sida bakom. Ett lastbil här. Så ja. Jippi. Håll i slangen och så tryck till hopp. Så ja. Kom igen. Rörlig stråle, fram tillbaka. Så ja, bra. Oj. Är det så? Han får en chans. Ja, får en chans. Nu ska du däremot gå nära. Ni vet att ni bränner på spisen eller på någonting hemma. Vi säger att ni bränner på handflatan eller
Så kyler ni den under vattenkranen i 5 minuter. 10 minuter senare så är det precis lika ont igen. Men hade ni kylt denna brännskådan i 30 minuter så hade ni aldrig fått ont igen. Oj, det kan ta en köp tänder. Det är väl det som gör att man får bråttom, det är att det är öppna lågor här nere då. Det gör det. Och jag måste släcka det fort. Men låt det hellre vara där nere så ni är helt säkra på att ni har släckt uppe vid ansiktsbrätten. Suurel elutelgil tuleb täna värsket õhku sisse lasta. See tähendab, kõik, kes suures elutelgis elavad, korjavad oma pambud kokku ja keeravad ilusti ühte nurka. Nii et kui ilus päiksepaisteline ilm täna tuleb, siis saab seda tuulutada ja veidi koristada. Okei. Siis mitä me tekimme enne lõunat või enne kohvit, et me võtsime neid bakteriproove. Ja siis ma mõtlen katsoa teile rääkida, millal tekib infektsioon kehas. Ja missugused need eeldused on selleks, et infektsioon tekiks. Ja ka hygien, kuidas see hoiab infektsioone ära. Ja lõpuks siis ma katson teile tutvustada vahe bakteri, viiruse ja rakku vahel. Siin on teadsa, mida te siit näete. Kui tore. Ei, te näete üht valges vereliipe ja ülejäänud on kõik. Kus see valgus on? Ülejäänud on kõik punased vereliiped. Mis valdes ees seal? See on see tuntud Koitjärve parasiit ja valge vereliipe. Seda nad teevad selle ütlema. Mis nüüd seal spagetti asjaid on seal olnud? Mis nüüd see spagetti? Spagetti on mingi mustus kuskil mikrus. See on Võtame nüüd natuke veel ikka. Ja, kui me nüüd juba oleme hakkavad. Kui nüüd juba auk sees on. Võtke terveks laadiks ühe korraga. Kahjuks veri on ju... Sanna teeb täna õhtul verekäkke. Luudan ja färskvara. No, veri läheb halvaks või ma mõtlesin, et ma näitan paar pilti enne ja siis hakkame harjutama. Nii et igaüks saab harjutada kunstlikku hingamist ja ka kompressioone täna. Mina damer och herrar, här kommer underbara, uppblåsbara Barbara. Underbara, uppblåsbara Barbara. Så om du var ensam, du bara svara ja till underbara, uppblåsbara Barbara. Jag var utländsk
representant. Jag säljer uppblåsbar kärlekstand. Jag har i påse, ja, du kommer få se. Hon! Åh! Underbara, uppblåsbara Barbara. Underbara, uppblåsbara Barbara. Så om du var ensam, ja, du bara svara. Underbara, uppblåsbara Barbara. Hon var gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i en hast. Och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon underbara, uppblåsbara Barbara. Underbara, uppblåsbara Barbara. Så om du var ensam, ja, du bara svara ja. Din underbara. Hon var den härligaste kvinna du någonsin kysst. Ja, hon ligger sängen hela dagen, snäll och tyst. Och hennes rumpa, den kan du pumpa upp. Underbara, uppblåsbara Barbara, yeah. Underbara, uppblåsbara Barbara, yeah. Så om du var ensam, du bara svara ja. Din underbara, uppblåsbara Barbara. Åh, Põhimõtteliselt oli nii, et ma oleme skaudilaagris. Skaudilaagris võib ühte ja teist juhtuda. Siin võib igasugune asju juhtuda, seda ma olen saanud aru teistest suhtudest, nendega diskuteerides. Ja nüüd ma tahtsin, et tehti mulle ettepanek, et mis võib juhtuda. Tulete siia keskmetsa, hakkate telti üles panema ja panete ilusad kaminad üles ja seal tuld tegema. Magate väljas ja nii edasi. Mis erinevad asjad võivad siin juhtuda? Vihmasada. Kuidas? Vihmasaklasada. Tähendab, mis on niiskuse? Mis on nüüd kirvega? Amputatsioon on Haamriga võib ka sõrmi viia. Puud võivad inimestele peale kukkuda, kui neid raiub tõlkidel lapad. Kui sina raiud. Nad võivad, ja mis nii, et võivad siis, mis sorti? Klämskador. Või auk või pähe. Jag har arbetat flera år med akutvård och intensivvård och är utbildad genom Röda Korset och flygvapnet. Jag säger aldrig nu att jag jobbar med sjukvård, för det gör jag bara på så här fritid. Jag jobbar med datorer inom försvaret nu. Lyfter ut de där människorna till datorer istället. Vad ni ska lära er här, det är ju första hjälpen. Vad är första hjälpen då? Förbereda tills man kommer till sjukhus. Förbereda tills man kommer till sjukhus. Ja, fast om det inte är så stora skador. Omhändertagande på skadeplatsen. Enligt vad för princip? A, B, C. Ja, det är ju det här folk vet om första hjälpen. Första hjälpen för mig, det är att man ser till att ingen annan blir skadad på samma sätt som man har sett de här som man har funnit. Det andra steget är att man ser till att de som är skadade, att de inte blir värre skadade. Det tredje är att man gör livräddande åtgärder. Och det är enligt principen ABC. Och det fjärde är att man ser till att de kommer till bättre hjälp. Hur länge tror ni att man står så här och skakar och krampar? För ni vet då är det alltså jätteverksamhet från hjärnan, va, som styr de här musklerna nu som ska jobba så där för att skaka. Det kan väl inte vara farligt att gå framåt och ta i personen så att de inte ramlar bakåt eller framåt. För det är ju inte länge den kommer orka stå så här. Till slut så kommer jag segna ihop.
Och om jag segnar ihop, då slappnar kroppen helt av. Och då kommer det rinna både här och där, mest där. Då slappnar den av helt. Och så ramlar den ner. Så vad du sa då, det är riktigt. Att man står i närheten och ser till. Var det där jag sa innan. Att man ser till att de inte gör så mer illa. Aga see ma ei saa seda üles tõsta, kui see mootor oleks, aga ma olen veres ikka pannud. Mis see sinust sellega on? Ta on surnud ja seda paistab, tal on pea otsast ära. Et ei inget fara. Ja oled sa, siin on üks šokk ka, aita, Kaupo. Kati, võta üks hääl ka. Kati. Keegi peab aitama mind sinna pikali panna. Ei, ma olen terve. Kas sa võid minuga kaasa teha? Okei, ma olen terve. Jaa, aga tule. Kan du hålla handen på här? Fan, det är... Okej, det satt. Vad är avatud? Oj. Ei, ära vaata siia. Oi. Ja, det on paremmin meidän siia seisma. Okei. Kui mitte vigastatud menoon kõigepealt? 1, 2, 3, 4, 5. Kuus oli enne. Maare. Šokitud Maare on ka veel. Okei. Aga selge. Ja sinä olet suunut. Okei, siinä meetmään. Sinun vika on? Kuklastalo. Kroppsskada. Sinulla on? Blomor ja lonkar. Okei. Kuidas sinuga? Sul on raske hingata. Aga on sul väga raske hingata praegu? Väga raske hingata. Kuidas sinuga on? Mul on nagu crosskaada siin näos ja siis ennem oli raske hingata. Aga nüüd on kergem hingata? Vast nad. Okei. Siis teeme niimoodi, et sina oled nii kena ja kas sa võid... Sa oled siia nurka istuda, sa võid istuda lihtsalt. Okei. Ei, sa oled istuda lihtsalt, me pärast konstaterime, et sa oled surnud. För att det går inte att hålla på och tjafsa med sånt där när man har bråttom. Okej. Här har man satt ett tryck. Jag tror vi börjar med den här lårskadan för att den... Så. Har du en liten kompress så kan vi bara hålla... Jag får sätta på den här för att han får blöda lite från den här verklighetsfarliga. Men här har vi då en ordentlig skada, ja. Okej. Okej. Ska jag tvätta lite grann då? Det är visst att du ser nacken i fotot. Nu tittar jag här då och så upptäcker jag här att det är faktiskt ett kärl som ligger och pulserar här. Och då får man ju naturligtvis försöka ligera det kärlet. Man tar då en piang och så sätter man fast den sådär. Så. Syster är snäll och håller den där piangen där. Tack. Så. Och här har vi då kulmaterial. Eller legeringsmaterial. Och så. Man försöker sätta en knut på den här om man nu klarar det. Så du den. Kan du böja upp den där nu? Så. Och sen klipper den. Om du ger mig saxen. Så, och så klipper man av det där. Så, där med knuten. Så. Nu sitter det där kärlet. Och sen tar vi och syr det där då. Det här är så pass djup skada så att här får man då sy först i underhuden. Nu saknar vi nål här. Men då syr vi då i underhuden först. Så, och sen så syr man i överhuden så. Sätter på ett torrt förband. Så. Kell saab varsti 17:30.
Õhtusöögi kogumine. Täna on hernesupp. Messitelgis kogunemine 17.30 õhtusöögiks. Saunaajad on järgmised. 18 kuni 19.30 tüdrukute saun. 19.30 kuni 21.00 on meeste saun. Peale seda on segasaun. Suur uudis on, et Mäkk-Koreal on uued ruumid, uued mööblid. Tulge kindlasti sinna õhtul. Alles hiljuti reneeritud põrand. Hallå. Här. Vakna. Här. Vakna här. Man bränns. Håll och hämta. We have to say sayonara. Täna kui me vaatame seda siin küünalt, mis põleb selles vereloigus, siis ma tahaksin ainult ütelda, et need, kes need siin kraavid siia on ehitanud, on ühe suure töö teinud ja ma tahaksin, et me täname neid ühe aplausiga. Nüüd meil tuleb siin üks pidulik avamine selles tammist, eesti keeles ka tamm, mille nimi peale seda siin Estmässi laagrit. Selle nimeks tuleb siin peale seda siin Estmässi laagrit tuleb Tiidu tamm. Ja ma tahaks, et Tiet siin väga pidulikult avab selle tammi. Aitäh! ilusa prestatsiooni eest ja loodame veel palju vihmaseid päevi, nii et saad ehitada kilomeetri viisi neid. Ma olen rõõmus, et sa tegid nii hea arhitektuuri siin, et plaanitsesid just õiged kohad. Jah, kus vereloigud on, see oli tähtis. Ja, det är emot. Ja, det är emot. Det är emot. Kom loss. Kom loss, kom loss, kom loss, kom loss. Var dig själv för det är modigt, ja. Var dig själv för det är modigt, ja. Var dig själv för det är modigt. Att våga vara lite feg. Ja, var dig själv för det är modigt, ja. Var dig själv för det är modigt, ja. Var dig själv för det är modigt. Slåss med en korv, stjäla en torskordning och lag hårdare tag. Det är inte mod. Muhammad Ali och Christer Lindrar breakdansar med ägg mellan tårna i Tokyo. Muhammad Ali!
tämänkin teille varsti näitä mengo vanapakan ja Kermit korjaavat kärsseseeni vikatika Himalajas alasti. Myrgiset, 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 me olemme myrgiset, me olemme myrgiset, me olemme myrgiset, McMash on avatud. Kello saab nüüd 21:00. McMash on avatud. Saate mahlased hamburgerid osta. Ma kordan, McMash on avatud. Saate mahlased hamburgerid osta. Ja marshmallowsid ise praadida. 5 tükki 3 krooni eest. McMash on avatud. It's true, Dad. Don't look at me as if I were insane. I love her. You couldn't begin to understand what it's like, eh? I could. Yeah. I could understand you being in love and the secret marriage. No. No? Tjena, tjena! Hej, hej. Just det. Det är bara att slå sig ner. Min handläska hänger där. Vissa makotad mango. Mango? Inte lika mycket min tack. Skål! No, terviseksi. I wasn't with you all the time, and Mindy, was he? I'll check the pub register. He was visiting some place. Broken Hill. He came back here. For a cake. Tähelepanu! Autoõnnetus! Vigastatud inimesi on siin Swampi Helgi. Kiiresti abi! Sydällisesti näette kaasi, kuidas me oskame ageerida. Allan, hoian sekund ära neid, nii et me näitame. Ma tahaksin näha, et te tuletate meelde nüüd, et okei, ohtlikko ja ABC, näidake nüüd, kuidas teete seda. Ja muidugi, teid on ju unustada poissi, eks? Ohtlikko ja ABC, tuletage kõik seda meelde. Ja poiss, eks? Nii nagu ma olen õppinud. Ohtlik koht ja prots on kõige tähtsam. Hakake tegema. Hakake tegema. Poiss kohe. Mina teen,
Där är det. Ja, alla. Lyfta upp den där. Ja, okej, bra. Saunas on ka avatud Korea järve uus ja Kutsi vann. Seal saate supeldada ja ujuda ringi huvitavas miljöös. Suur tänu, Tõrsamäe.